Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese rirabareba nk'abanyarwanda. Itangazo ni irya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali, mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Polisi yagaragaje yuko yigize guhura n'imbogamizi mu mwaka w'ibihumbi 2024 ubwo yafashe ibiyobyabwenge bisanga litiro 15 ndetse ukongeraho izindi litiro 45 mu karere ka Nyagatare za Kanyanga, ukongeraho kwigize gufata urumogi ahazwi nka Nyabugogo ibiro 35 ubwo urumogi rwari ruvuye mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo. Ndetse polisi igaragaza yuko ariko ubu ngubu imibare y'abacuruzi b'ibiyobyabwenge yagabanutseho 99%. Bivuze ngo ndaza kugaruka kwa bino bintu nyuma yuko polisi ishyize itangazo hanze yuko igiye kuzajya ipima ibinyabiziga bifite umwotsi mwinshi mu muhanda. Ubwo polisi yahise isohora itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihe polisi igiye gutangiza igikorwa ku mugaragaro ku binyabiziga bifite umwotsi mwinshi ubwo bihumanya ikirere bigatuma ikirere kitamera neza. Bivuze ngo hari igihe imvura igwa ari nyinshi ariko nk'abanyarwanda tukaba twabigizemo uruhare, byangije akayungiro k'izuba, ugasanga izuba riguye ari ryinshi cyangwa ugasanga imvura ni nyinshi. Bivuze ngo ikigo gishinzwe isanzure cyangwa ibyo mu isanzure iteganyagihe ryagaragaje yuko iyo imvura yaguye ari nyinshi, murabizi yuko mw'iyi minsi imvura yari danje ubwo yasenyeye abantu benshi batandukanye ndibuze kubabwira. Bivuze ngo rero niyo mpamvu polisi isohora itangazo ivuga yuko ibinyabiziga bikunze gusohora umwotsi cyangwa ibinyabiziga byinganjemo umwotsi bizahagarikwa bikava mu muhanda by'agateganyo, bikabanza bigacishwa muri kontorori, bakabanza bakabihereza icyangombwa cyo gutwara abantu n'ibintu aricyo bita kontorori tekinike. Ndetse hakaba hari ibinyabiziga bimwe na bimwe badahereza kontorori ariko bikajya mu muhanda. Bivuze yuko ibinyabiziga iyo bifite randevu cyangwa byaratse randevu byarabuze asirasi, iyo biramutse bifite SMS rwose birakora kagenzi kuri kagenzi kako. Bivuze ngo rero turaza gukomeza nanone na polisi ubwo yagaragaje abantu cyangwa abantu bangizwa n'imyuka y'ikirere cyangwa bangizwa n'ino myotsi iba yavuye mwa zino modoka, cyane cyane imodoka zikunze kugira uyu mwotsi cyangwa imodoka zikunze kugaragaraho imyotsi myinshi. Cyane cyane izi modoka ni izimwe mazutu. Bivuze ngo mazutu niyo ntandaro y'ibinyabiziga bikunze guteza umwotsi. Mazutu ikoreshwa mu matagisi atandukanye. Aya matagisi anga bita twegerane akoresha mazutu, kwasiteri zikoresha mazutu, ritiko zikoresha mazutu, ariko uretse yuko ritiko zo nta mwotsi ziragira kubera ko ziracyari zishyashya. Muranibuka yuko bazanye amabisi atandukanye asigaye akorera mu ntara ariko aya mabisi akaba ari ayo umuriro. Tukaba turi gukeka yuko izi bisi bagiye kuzica mu muhanda hagasigara izi modoka z'imiriro. Bivuze ngo bibaye byiza izi modoka zikaba nyinshi ntago zahumanya ikirere cyangwa ntago zakwangiza ibidukikije. Bivuze yuko rero polisi iri tangazo yarishyize ku mugaragaro yuko mu mwaka w'ibihumbi 2026 iki kibazo kizaba cyakemutse. Ibijyanye no mu kirere cyangwa no mu isanzure rwose bizaba byaragabanutse cyangwa iyi myotsi izaba yaragabanutse. Murabizi impamvu ikimoteri bakijyanye Induba, ikimoteri gitwika imyanda. Niyo mpamvu kiriya kimoteri bakijyanye Induba, imyanda yose ikusanyijwe itwikirwa Induba ndetse bakayitwika mu buryo bwizewe, mu buryo butahumanya ikirere. Ngira ngo abazi ikimoteri cy'Induba abenshi murabizi yuko izi modoka zirirwa zitwara ibishingwe cyangwa izi modoka zirirwa zikora isuku, ibi byose zibijyana Induba bikajya gutwikwa mu buryo bwemewe.
bivuze ngo iyo izi modoka zitwaye iyi myanda cyangwa ibi bikoresho biba byarashaje ikabijyana induba bitwikwa mu buryo bwemewe kandi budahumanya ikirere ubwo iyi myanda bayitwikira ahabugenewe. Bivuze ngo niyo mpamvu polisi yavuze yuko ibinyabiziga byose bifite umwuka cyangwa bigenda bisohora imyotsi myinshi cyane bigiye gukurwa mu muhanda ndetse bigakurwamo burundu, ndetse iyo bagiye gukoresha bikanga gakurwa mu muhanda burundu. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Wowe wakoze subscribe uri uw'agaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha, ndetse njye mugiye kubana mwana makuru nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Iyo ari incamake y'amakuru, reka mbaramburire amakuru mu buryo burambuye. Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese rirabareba nk'abanyarwanda. Itangazo ni rya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali: Nyarugenge, Gasabo ndetse na Kicukiro. Bivuze ngo mu karere ka Kicukiro polisi yagaragaje ko hafatiwe ibiyobyabwenge bingana na litiro 15 z'inzoga z'ibikorano, ubwo izi nzoga zamenwe mu karere ka Nyagatare igaragaza yuko yafashe kanyanga iri ku kigero cya 49%, ubwo ni litiro 40, nicyo bishatse gusobanura, nazo zaramenwe. Ni mu gihe rero hafashwe ibiyobyabwenge hariya Nyabugogo, hafashwe ifuso yari yikoreye cyangwa ifuso yari ifite ibiyobyabwenge, ubwo bagaragaje ko ibiyobyabwenge byari bivuye mu gihugu cy'abaturanyi, ubwo iyi fuso yari bifite yakoreraga mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo. Hakaba no harafatiwe ibiro bisaga 300 by'urumogi. Ndeka nanone tugaruke mu karere ka Kicukiro. Mu karere ka Kicukiro haherutse kumvikana abajura bagera muri 4 bigize kumvikana nk'abari kwiba baje cyangwa inzego zije zirabasaka zibasangana ibiyobyabwenge, bahita batabwa muri yombi bazira ibiyobyabwenge mu gihe bari bagiye kwiba banyweye ibiyobyabwenge, banabasatse babasangana ibiyobyabwenge, bakaba barabataye muri yombi bakurikiranweho ibi byaha bashinzwa. Reka nanone tugaruke ku itangazo rya polisi yashyize hanze. Polisi yagaragaje yuko ibinyabiziga birimo kwasiteri, amaritiko ndetse na moto za kera, izi moto cyangwa izi modoka zihumanya ikirere bitewe n'umwotsi ziba zifite, bigahumanya ikirere, ugasanga akayungiro k'izuba k'umurasire w'izuba ugasanga karangiritse, aribwo uba usanga imvura yaguye ndetse ikanga guhita. Bagaragaza nuko ngo hari igihe n'izuba riva rikava ari ryinshi cyane bitewe nuko akayungiro kangiritse. Bivuze ngo ikigo gishinzwe iteganyagihe ryavuze yuko mu gihe ishinzwe ibijyanye n'isanzure cyangwa iteganyagihe rishinzwe n'ibijyanye n'ikirere ryagaragaje yuko imvura izagwa 99%. Bivuze ngo imvura iminsi 2 nta mvura ihari, gusa higanjemo akavura gakenya, inkuba, imihindagano. Iteganyagihe niko ryatangaje, ariko nanone polisi ikaba yatangije igikorwa ivuga yuko mu mwaka w'2026 izi moto zishaje, ibinyabiziga bishaje, amamodoka ashaje azakurwa mu muhanda by'agateganyo, byanarimba bakazikura mu muhanda zose, kubera yuko zihungabanya isanzure cyangwa iyi myotsi igira ingaruka ku bantu benshi, ndetse si isanzure gusa, iyi myotsi ngo ihungabanya n'abantu bayihumeka, ubwo iyi myotsi itaba isengeye. Ubwo rero nizo mbogamizi zatumye polisi ishyira iri tangazo hanze, kugira ngo abantu mukunze kurwara igituntu buriya uyu mwotsi nawo ubu bifitemo uruhare.
mwibuke yuko mu mujyi wa Kigali bazanye imodoka z'amashanyarazi ndetse bakaba barazishyize mu mpande zitandukanye zigize umujyi, ubwo hari igera i Huye, hakaba hari igera Rwamagana, hakaba hari igera mu bice bitandukanye bagiye bashyira amakabiyesi y'umuriro. Turakeka yuko rero izi modoka zikunze gukoresha mazutu zishobora kuzahagarikwa burundu zikahita ziba nka tagisi za modoka za twegerane, ngira ngo murazizi nk'uko zakuwe mu muhanda, ariko zimwe na zimwe ziracyakora zujuje ubuziranenge. Natwe turakeka yuko izi modoka wasanga zigiye gukurwa mu muhanda. Mwakoze gukurikirana Kidasamura TV Rwanda. Kidasamura TV Rwanda ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, icyo usabwa ni ugukora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Ngi mwarimo mubana nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma, ndetse we wakoze subscribe uruw'agaciro. Ibyo tugezeho niwe tubikesha, nibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Nawe utarakora subscribe kuri Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kureba amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Urakoze cyane, Imana ikurinde ubuzima buzira umuze, amafaranga